جباتي هدي ربي والقه قطوبيوتا مركزا خيام الكاهي خومسه خايو برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا جباتي هدي ربي والقه قطوبيوتا مركزا خيام الكاهي خومسه خايو برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا بسم الله الحمد لله جلكبا تهوجتشي ديمودا مجات الفجا جلكبه أنتن توسوتشي رحمن الرحيم دريسا ربي خو مجانا تلشي إني خيسو نما بيخو إلهي سيه موتشي دائفني هما هم بيني برانا خنو قبرتشي إفيوا هما هم بيخو يا رحمن نببرتشي نبيتها يقال لفاو في جه أسيفي أجي جراكو خولي هنتاني أتوما نرانا أولشي نبيتا يقال لفاو في جه أسيفي أجي جراكو خولي هنتاني أتوما نرانا أولشي نملكي سر بربانا يا رجاك الناس بلو نتكا خيسا إنباني تخيسا ندور كيفيلو نولا في سيهوجي خيري menuti hingodinolo Qur'ana namtu dukana ati nurra khasigolo nulafi si hoji khairi menuti hingodinolo Qur'ana namtu dukana ati nurra khasigolo jabate hiddi rabbi walqah qutubiyota markaza khiyam alkahe khawmsihi khayu barnota ilminke ittihafufu يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا دنساتي ملتون تنيا خان اسلام نتم بكمو إساتون نتاسي زكا صدركا هنو الفودمو يقادا بردا جئ ربين دين ساتي نيامو نماتو قبچو قبا أكدين كنون فمو والرجاب المدا لالسان براركمو والروان برالكيسي دين ساتي شاخلمو إسان كن أبدي بياتي كروفه الدرافي قمو براتهن كنا خوني عملين هاجبي فمو ني أبدان إسان سني بيتي سان جارمو براتهن كنا خوني عملين هاجبي فمو ني أبدان إسان سني بيتي سان جارمو براتهن كنا خوني عملين هاجبي فمو براتو تديني به urjiiwwan abdii murree diinumaaf lakkii sammaati takkaadhaaf abbaan garree barachaa jiran isaanii wayseenaa isaanii barree nabilkeeysi isaan sanii oltahaa mootii gararree barachaa jiran isaanii wayseenaa isaanii barree nabilkeeysi isaan sanii oltahaa mootii gararree jabaatee hiddii rabbii والقه قطبيوتا مركزا خيام الكاهي خومسه خايو برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو مركزها بري برنوتا المنك اتهاففو يا ورشا مدهيوتا مسومسها سمو خنونسو
kunuunsu markaza barii barnootaa. Maal fakkaatti mee bu'aanii warroonni carraaqee helee guutuu markazaatiin baanaa hundi keessa yaamaatiilee isimmoo kan biraati mee warri waan laala haleelee eeyisiin jajjabeewwan amma dubbinaaf galee baatanii itti geeysanii dabarsaa bu'aa bahiilee hongiraa baga geeysanii gadin deeminaa ol malee hiikkattan hidhaa sokkitaa jalqabaa ibliisan calee banattan kunoo qarayyoo tadiinsaa san agartuulee hiikkattan hidhaa sokkitaa jalqabaa ibliisan calee banattan kunoo qarayyoo tadiinsaa san agartuulee jabaatee hidditi rabbi walgahee guutuu biyyoota markazaa kiyyaa milkaa'ee ka'umsi kaayyoo barnoota ilmiin kee itti haafufu yaa warshaa madda hayyoota misoomsa sammuu kunuunsu markazaa barii barnoota ilmiin kee itti haafufu yaa warshaa madda hayyoota misoomsa sammuu kunuunsu markazaa barii barnoota yaa baabaa hamtuu nu dhorkee nuuf banee khayrii millachuu gammachiisaa qalbii teenya ati yaa abbaa gammachuu yaa ustaaza keenya sirraa nu barree diinii tiifachuu takkaatuu nutti hin qorqonne hin qabduu yeroo qusachuu adeemsi hanka ilmiidhaaf hawwitee diiniin ballachuu if qabdee haaligaaf jecha hoguunuu cinaa dhaabachuun ustaaza Ahmad Muhammad diiniif duuniyaan guddachuun alkoota keessiifaa ta'uu hunda waa yaadde harkachuun ustaaza Ahmad Muhammad diiniif duuniyaan guddachuun alkoota keessiifaa ta'uu hunda waa yaadde harkachuun jabaatee hidditi rabbi walgahee guutuu biyyoota markazaa kiyyaa milkaa'ee ka'umsi kaayyoo barnoota ilmiin kee itti haafufu yaa warshaa madda hayyoota misoomsa sammuu kunuunsu markazaa barii barnoota ilmiin kee itti haafufu yaa warshaa madda hayyoota misoomsa sammuu kunuunsu markazaa barii barnoota amiirran kan koo qaqqaalee isin joollee babbashaasha yeruma hundaa'u isin mirkaana haatiin qabdan meeshaa bareechitanii hoggansaa tolchuudhaan gootanii shaashaa qulqullummaa malee hamtuu diinirraa eeydan kushaashaa miizaanii keessan kan keeyrii guutuudhaa yoom waaqimmaashaa hanga hojii teessaniitiin rabbiin isin harkachiisa tokkummaan kan keeysa waliin duratti qabsoo ceesisa hammeenya irraa fagaachuun faajjii jaalalaa birbirsa manni guutuun galatooma wal jalaa yoomiin hambisa lafaati ustaaz Ahmadiin isin hilleen argamsiisa manni guutuun galatooma wal jalaa yoomiin hambisa lafaati ustaaz Ahmadiin isin hilleen argamsiisa sintagahanne ukhtii teenya haadha keenna nuuf taasifte hojii waan gaarii dhoysaadhaan sapharahaa isin goote barattuu urjii milkaa'ee bagadiin keenyaaf arjoomte arruma seenaa hojjette enuma eega uumamte barattuu urjii milkaa'ee bagadiin keenyaaf arjoomte arruma seenaa hojjette enuma eega uumamte jabaatee hidditi rabbi walgahee guutuu biyyoota markazaa kiyyaa milkaa'ee ka'umsi kaayyoo barnoota ilmiin kee itti haafufu yaa warshaa madda hayyoota misoomsa sammuu kunuunsu markazaa barii barnoota ilmiin kee itti haafufu yaa warshaa madda hayyoota misoomsa sammuu kunuunsu markazaa barii barnoota